absences ko no yewta e ma yaquluhu ko neɗɗo wolata ɗum ko yafaluhu o golla ɗum man yakulu on ñaamo wala yashbahu taw harata taw neɗɗo ñaamay ha harata kon ɗum o duwa waɗude kon ɗum o duwa wolude an Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu an ashaba rasulillah wa sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qalu ɓen ya rasulallah inna minen nakulu men ñaamayi wala nashbahu men harata few kala nelaɗo maki fala'allakum no gasano taftariquna on serta on kala nokka feere ne kala ɓeni na he nelaɗo ay nayi andu ko noon tigi minen goto e goɗɗo hawtata minen ko systéme porto yiya kala nelaɗo maki e faji tami o hawtodire ala ka an koye ñamete mo on fof hawte wadkuru smallahi janto ɗum inde Allah nde on fof hawte wi on kan bisimillahi so fuɗɗon so on waɗi ɗum yubarak lakum fi barki waɗante e ñamete on ko fanɗi wo haaron o rawa ha Abu Dawud kono yiya ɓe wure nden si wiyama ñaame kunɗa wiya oɗa min do mi haari taw min do mi ala ñamde taw min do ko joni mi ñaami fi tun ñaama ɗon perte joni noon barke kin iwa ñamete on kono hawtirawo ko noon Allah waɗirta barke kin ko noon Allah haarinta ɓe hara yimɓe ɓe wattili ɗum ɓe acca kerere nagol ɓe acca mettire fi ɓe acca bonere gikku salagol hawtudugol e ɓeygure nden yo jama on accu ɗum enen kadi mawɓe ɓeygureji ɗin wutinen ɓeygureji meɗen ɗin ɗum wallahu a'la wa a'lam.